one of my friends. Nakumbuka vizuri ndio michezo hivyo wangu wa kwanza nilipokuwa kwa Kameme, urafiki wetu ni wa samani. Na viongozi wote mlioko hapa na wananchi wote, watu wa kijiji hiki, wanamuziki wenzangu, wachungaji wenzangu na kila mtu na hata security yetu. Hamjabona. Mimi ningeomba kidogo tu Sir James ni kuombe msamaha ama niombe radhi nibadilishe lugha kidogo. Kwa sababu najua mimi ni mtu amesoma. Taongea Kiswahili usikie nimeingia Kizungu. Usikie nimeingia Kichina. Nonya ndageria Gikuyu tondu twimucie na wambere ndimunyiti ogeni muno Mheshimiwa Jakoya, you are most welcome. Na viongozi wote asante sana. Naomba nibadilishe or like request to change the frequency from modulation from midwave to frequency modulation. Goko wetagwo Kaimbaga kana Kandutura na muigwe muri anyite ogeni na nitwarakena tondu twina thirikari yeguko. No nyende tondu umuthi ni muthenya wa maito tuheo kahinda gaka gatari kanene muno nyambe ndambure ciana cia Wangari mami witu. No nyende muke haha na njoke ndambure brother ciake iria maciaranĩirwo na mami, my uncles, because they are here together with us and their wives na auntie. Ciana cia mami ukai. Mama mweharirie na tata kuma kuria mwiga drama na inyuothe rugama ihare kai turugamira tufuatanite ina maina twambiriria haha ndanina hau tuthio guo bas he matari ho na mahinya ringi ni maga gukorwo maiganaine umeru no ga gukorwo andu maiganaine oya no mukoro gwito muhorera irohe mutumia my brother ahika gwito tondu ndari mwaganu muno ndahuronderagira gwake riu ndimuteguraga ni mami. Thank you. Ndari kyo gaikara thi all my sister we second born gwito ni mwana tomo iretu nenda mwendete muno ni atwendete muno na ngiokira gwito no nginya ngiatũrehagira kanyamu akiuma kuri aikite mai omwere guoko guo basi oyo yoba nyina mai nani muri oyo ndio watumire Joy ngari yakwa ngioherera ikero na ngijire gweka campaign ya kuhorana na Joy Mount Kenya region tondu niyo yamurire na niye the chief campaigner wa kuhorana na Joy thumu thini wa Mount Kenya na Nairobi kwa jumla. President ogo nego mahana oyo no thani bonito etagwo Wangui, sorry ndiga nko magweta maritwa etagwo Wangui niwe thani boni wito na ni atwendete muno ona mothe tugicamiria kinya no nginya ahagi twacemania ajiraga no ria marete ni mahoya maitu riu ngamenya sam ni ahoyagira. Thank you so much my sister Arathi. Oyo niwe fourth boni wito ithui ciana cia Wangari twendaine muno no ndio tidaki waro wa kwendana na nitunyitanagira muno we love each other ona ngara ni kuna andu acio ni team na ni team strong. Thank you mama Kindothia. Oyo ni mutungatiri wa kanitha Apostolic Faith na my brother na nende mwere tondu nitoe my brother na mukoro gwito niwe tukoragwo mucie niwe maraturaga na mukoro na no guthina mbere guikaria ku tondu ithuĩ tũrĩ akumagara nĩ andũ akumagara ngaruta maũngara marĩa ndutaga ngĩhũraga Joy ngawitwo mũrathime. Thank you my brother. Ũyũ nĩ mũtumia wake ĩyo nake nĩ ya first leader wa mwena ũyũ. Thank you maũrĩra irohĩ kuma he my brother wa pasire no nĩ mũtumia wake mũtumia wa imwana ciake nĩ ma engineer niguo ndukanarikithie ndukanyarare kahiga ndoi kakiumaki ngayere mano yera rutu aconorithirie njugi muthuru wake niwe twarumeneire kuma hau ne nie oyo riu mundu tari stress mundu wendete andu mundu mwekeneri
From there, he my sister we ndari ku emucie agitabania na nikiwe na okoro kile wiki hanini emucie agitubangira maundu na niwe utuhakanitie na my brother etagwo Bishop JJ ni mumoe muno our Deputy President Farafareria moikurukirwo guo inya haha etanagio na JJ uguo ni tuli ligasi na nitukenete ni atukenagia muno. Welcome my brother, have a seat. Kumau jamba ici ciare urona haha ni twins, aya ni twins na kuria ni mutumia wocio goka hau ama ucio ni mutumia wocio ni murona ni athurito inagiririo ona ndurapata utindokirwo iriagirwo riko my brother na keno atikire na thina leo niye kwa kwanya ndagura nyama ngatara mutumia kwa ina ngariro ona iguru mawefu oka wefu andu nyenda si wa kwanya mane gutarandaraga negetha ngona ndari acigana ciekoro mwiceri na bako hurunjania nyenda ikoro githani kiria kinene with the crowd bas de mutumia kwa no cio ndinge mutiga ina Alvin simama hapo with crowd ndio mutumia cio wakwa ria munini ndio mutumia Bishop JJ dina gikeno muno ni tondu wa family ito mayanko mamokai reke indo ndambure ma uncles akwa na tata mutidehere andu acio mamori andu etwo ore twitwo JJ me haha na tata othe moke ini eso mo yo ndena mo rubai eso mo yo ni ndona mama gitahi guku mama gitahi no giturite kwambira rumiaka yaku yothe mama ndira murumame ha ona mutikwaria jirwa jaria handu hanyu na tondu wathi wa rora andu aria mama uyu niwe munini wa muthamaki wa Kenya uguo bururi wa Kenya wi guku aya nio marure mai mau uyu niwe ndwetwo na kio niwe JJ tata ndrai ta ici ni brother cia mami haha tata ya murona tata ukai mwena uyu tuthii uria kuri kenyonia ndoya wega haha tata ya koro muthuri wao niwe wari mukuru kwa uyu kwa aya ni atimia ni tata ito muthuri wao etagwo Muturi na ni arega kuhuruka ena miaka oigana na kirundo uyu ni tata uyu muthuri wake ni uyu wakuma kuria matanya. Thank you ikarai ni Kenya brother mahorera iroe na tuhaika itogia na miaka teno ndena kuga mami wito tigo kuakwete ne kuhuruka ahurukite ne turamaka na tukaigua oru andu aria nini magithikwo ni andu aria akuru twagereirwo ni mundu agakura ni kuri gukua na gukua mundu munini angikua tigo kuaga ni gukua akuaga wira uria angirarutire na uria angiraciere mundu maria kirekire ndenda ndehoe na gitio muno ndenyihitie munjitekerie tu ndehoe Vice President witũ nĩoka Mheshimiwa Vice President ndena ihera muingi kuhoya nigetha mami aturi aririkanagwo kaunti ĩno kana itora rĩrĩ Mheshimiwa ndenda thiroka na ngari yakwa na nĩngũkuonia tondũ nĩ haha ngĩka campaign ya njohi nĩndandĩkire marũa nginya mangĩ magĩũka gwaku wabici na ngĩandĩkĩra hakuhĩ magavana mothe na aheshimiwa othe no magwaku no mandacokeirio na reply ha makĩnjĩra matingĩhota kũnifund. Mheshimiwa Makamu wa Rais, nĩngwenda marũa maya wamona ũcoke wone mbica ici wone wĩra ũrĩa ndutĩte. Mbica ici nĩciĩtaga 3 against 3. Aya nĩ andũ atatũ nĩ niĩ na Mheshimiwa Ruto rais wetu
na mheshimiwa deputy president tore irohe Adriana Montagamera wa kora na Joy mheshimiwa ndathiororokia ngithiororoka kariga kwa githukia ngia ngikaiga aisi wito ngithie iharira gukoya hewera vice president hewera hora na Joy na ndio kuona he mundu koragwo komete ni kwaga wira mheshimiwa oya rajira nyine buranda-ini tono ndikoina ndenda kurekereria niye wahewera wa na kada odwe director wa na kada asante Saitoti rekera iga rekendekie atumia itora rere nebo mwero sheragirai mushie wito mami Davirete arioho ndio bodi gone kaideki rekendekie no mbodo wetu MC please nende ndio kama mheshimiwa ndio tu magori garaji MCA wa Kaibaga ward na sub chief wa koleke mara kama isita gya vikagwo kwetu kama vuthine mutumia ne mani tira makeni support mono na maketira shigo jaga gere kina githweli mheshimiwa Jakoya huku ni nyumbani kuni mamangu amelala hapa tumekukaribisha kabisa feel at home asante sana karibuni and may God bless you asante ndio mheshimiwa makobi anaipea kazi asante Saitoti on behalf of the family Mungu akubariki mpigieni makofi tafadhali Buridia family no ni maragia muno naibu wa rais muthuri ucio wetwo Saitoti marutaga wira na baba kuria Murang'a wa dereva na ni baba hari nie no thina ura wari ho Saitoti niaguragira soda no akamba akanywa nuthu ni muthuri wa baba thank you baba naomba yeyote nitakayepatia nafasi kutoka sasa utatumia dakika moja nikikukata please uniwie radhi naomba kamati andalizi ya mkutano huu wakiongozwa na Ben Githae msimame hapa kwa wimbo ambao ni special song to Bishop JJ tafadhali kimbieni hapa kamati